بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Mahuli mga palanggunganan namo ha agama Islam, mga nag-aatod iwan sin nagdurungog nanayhog sin programa sin ni Daul Islam, hatiap-tiap binaybayan hakapuan niya haka dairahan niya masuok malayo sampai hagawa hula yaon kamo masi-masi imaatod atawa timatayhog sin parkala pagpatumtum di hamadlis ini amuna ini Daul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continuation sin pangajian na to amuna in pasalan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pangi'tikad sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na benar to in sa lago-lago sa important ilmu amo in wajib patutuod doon hamano siya amin ingaton niya pahamon niya iban sin pagtuyuan niya pangadjian niya iban sin lawagon niya amo in hasupaya madawhat niya iban mahapal niya in mga kadalil-dalilan niya iban sin ka matanan niya ilmul i'tiqad amo na panghati ilmu sin pangi'tikad atau akidah. At tatkala in ilmu ini din hasalago-lago atau sa important hamano siya sa harga-harga hakabuhi sin tiap-tiap Muslim. In ilmu ini amo in doon tumindog kaniya. Nakabawangon doon kaniya hakabuhi si manusia. Demikian in ilmu ini amo in den ha karna niya. Den ha sabab niya ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia. Biya na simparman si mahasut si tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. In ilmu ini hasabab niya makagwa imanusia din hakatigid luman maong pakasawahan ay din hakaawam maong panghati iban hasabab sin ilmu akida pangi'tikad hidayatan siya maong fadan sa buntul-buntul ay amuna siratul mustaqim. Hasabab sin ilmu ini kaya ingatan si manusia in Tuhan niya nagpapanjari kaniya iban kaya ingatan niya bunato din Allah nagpapanja kaniya la ma'budun bihaqqin ilallah way mapatut pagtag-ipunan malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan niya makna sin la ilaha illallah. Kaya ingatan niya implementation sin la ilaha illallah. Kaya ingatan niya in makabaktal kaniya. Kaya ingatan niya in syarat niya. Kaya ingatan niya in pagtatbik sin kalima la ilaha illallah. Hasabab sin ilmu akidah. Kaya ingatan niya in kalabyan sing kalima ini. Amo in din ha karna niya. Hasabab niya piaturon si mahasut si tabaraka wa ta'ala in kakitab-kitaban. Iban piara sin Allah subhanahu wa ta'ala in karasul-rasulan. Kaya ingatan niya in kasarat-saratan sing kalima ini na
mapabunnal niya, mapamatan niya in hakikat sin tauhid. Damikian makapagtaming siya. Magtaming siya dahin amuin magsakuto pamahasot si Tabaraka wa Ta'ala sibura yung kaaunan sirik dakula atawa asibi. Dan hayat to mga umat Islam sa lugay sing kabuhi sing kita niyo way tubtuban sin pag-ingat sin perkala akidah pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan tumubtub siya hakamatay sing kita niyo biya na simparman si mahasut si tabaraka wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah parman sin Allah way tubtuban niya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Amo ito mga umat Islam in akida bagyanon din ha maniyo tiyo pangadyan na to manasin akida manghabahasa kiyawa siya din ha akad ay iban sin butok mahugot butok mahugot ay hati niya ulin magbutok in dua farkala ay magnisla siya mahugot. Demikian in akida ha istilah amma long niya in akida ha istilahul amma hama na niya ala hukmi jihni zajim doon ha amuin hukuman long niya sin angan-angan gawgot ay amuin halom sin pikilan niya gawgot mahugot mattan bunal ingkaaunan niya atawakan bukun bunal maitong na si akida ununin piarat saya mo kiyahagad mo bunal na kasya ataw bukun kabunal ineto akida rasya in kaunan sin hukuman sin pikilan atawa huna-huna mahugot sahih kanatil akida sahiha bang in huna-huna mo yaon mahugot gawgot bunal in kaunan sin akida mo sahiha bila atinea bunal in akida mo biasin pangitikad sing kita Muslim tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala kaitikadil muslimina biwahdaniyatillah subhanahu wa ta'ala ito in kita Muslim bangsa manusia atin niya in gawgot in pangitikad na to bigi jantong na to atin niya pamarat saya na to in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal ito in akida mo sahih ay pangitikad bunal ang biheton in akida tamat yung misal sin akida banging kaunan na isab in akida mo batal biasin in kaunan isab sin akida mo batal da isab biasin pangitikad sin nasara long nila in Allah subhanahu wa ta'ala salisu salasa Allah subhanahu wa ta'ala two the Holy Ghost, the Father, and the Son. Ito itikad nila. Ito yung pangitikad nila. Hati niya, tulong niya, Trinity. Pag-ianon nila. Holy Ghost, the Father, and the Son. Ini ito pangitikad nila. So, bihat to in pangitikad, batal ito. Batal long sin agamata. Sa tawagon na siya ito, pangitikad, pamarat saya. Dahil hayat to mga umat Islam, damikyan in akida sin Islam, amo na long niya, pamarat saya, gawgot ha Allah, iwan ha kamalaikatan niya, kakitab-kitaban, karusol-rusulan niya,
iwan ha adlaw akhira, iwan pamarat saya ha untong marayaw iwan mangi. Yato amunain long niya rukun iman unum. Yato pangi tikad, akida yato sin Islam, pamarat saya. Demikian, ingkatan uno-uno. Halom sin Quranul Karim, iwan sunnah sahiha, dain ha usuluddin, iwan sin daakan niya, iwan sin baita niya, iwan uno-uno na paghambuukan siya sin salafus salih, ay sila mga sahaba. Iwan pagmalila Allah subhanahu wa ta'ala, hahukuman niya, iwan hadaakan niya, iwan hagantaan niya, iwan hasara niya, iwan ha rasul niya, sallallahu alaihi wasallam, sin pagtaat, iwan amuin, pagpahukum kaniya, iwan sin pangalad kaniya. Ito mga umat Islam. In akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, aon kabidda niya. Mapinig mo din hakatan pamarsaya. Ginisan sin agama, halom sin babaw sin gumi ini, sin dunya ini. Aon pagpinigan kaniya atau aon tartanto ha akida sin Islam atau akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha akida sin Islam, dumagbos siya ron ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, aon kabidda niya mataod. Mataod in kabidda niya, katartantuhan niya, wayroon di mo kabakan ha uno-uno akida dugaing. Hapangi tikad dugaing pag-agama. In akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena bunal to din mga ito akida sin Ahlus Sunnah, guwa siya din hawahi, kiyawa siya din ha wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. In wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya wayroon uno, la ya'tihil batil, wayroon doon in wahi sin Allah in bukun bunal, atau in siya ba'tal, at ay bukun bunal. At niya in wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala, min bayni yadayhi, yaon doon ha laum sin lima niya yaon amuning Quran sin Allah, wala min khalfihi, iwan wayroon kabatalan dain ha amuin sampai paadlaw kiyama, di na tumapinda, iwan sin amuin haulihan niya. Dain ha mga kabida sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, salamatu masdar talakki. Salamat in guwaan niya, pagkawaan niya. Salamat lapas in guwaan sin pagkawaan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanasabot ito ini'tikad niya, pangi'tikad niya doon ha Quran sin Allah, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin ijma sin salafus salih, ay amuna ijma sin mga kasahabatan ridwanullahi alaihim ajmain. In siya akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, guwa siya din hanasabot ito, tumubo siya din ha sa sawa-sawa, sa tarang-tarang, amo na yung Quran, iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malayo siya din ha lummi atau pikilan hawa nafsu, iwan sin subahat. Wayro, malayo. Amo ito yung akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, pagkawaan niya, amo na yung Quran, iwan hadis sahih. In mga katartanto sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mo kawakan hakatan mazhab, ikatan agama, katan papanaw, iwan kaagama-agamahan, hababaw sin dunya ini, gairal akidal Islamiyah, dugaing siya
din ha akida sin Islam. Amo na in akida sin Ahlussunnah wal Jamaah, hati niya in siya bidda rin hakatan sin pangitikad pag-agama habaw sin gumiini. Adapon in Yahud iban sin Nasara, in hinang nila, in pangitikad nila, pangawaan nila sin akida nila, ittikhaju ahbarahum, hinang nila, kiyawa nila in mga ulama nila, iban sin mga pari nila, arbaban min dunillah, ay amuton kahagaron nila dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Faunahon nila, prioritihon nila, yung pangahagad nila, ha ulama nila, ha pari nila, then ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, then ha wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito. Adapon in Sufiya, in mga tasawuf, magtatasawuf, masdar talaki puunan sin pagkawaan nila sin akida, indahum wal kashfu. Amo nalong niya ilmu pagbukis, wailong niya bukis, matarang, magmanyatakan. Wal ilham, iban dain ha ilham, at iniaon dumatong kanila ilham. Wal hadas, iban sin amoin wa din ha pagkawan huna-huna, din hadan, in hadas kawan nila din hadan, pag huna-huna, tawaham. Wal ru'ya, iban sin unuin, matali nila, mapikil nila, at unuin kita nila. Wal manamat, iban kawa din ha tagainop, ilmu tagainop din ha katugan. Ito in Sufiya, din doon yung pagkawaan sin akida nila. Adapon in Rafida, masdal talaki, in guwaan ni sa pagkawaan nila sin pangitikad nila, indahum biya na sin iyaj amuna, indawa nila annahu bunalto din siya mawjudun, in akida nila yaon doon ha kan Ja'far, kiyawa nila din kan Ja'far, wama yakuluhu biasin amuin aginiya aimmatahum, ati niya kiyawa din ha ka imaman nila, hisyo na in imam nila, kana muna to din magpaon sin si amuin din kan Ja'far. Narito isab kumawa in sumunod generation to generation, din ha pikilan papanaw sin imam nila, hisyo na maapuin nila imam ditoin kawaon in pangitikad nila. Adapun in ulamaul kalam, ay ulamaul mantik, in masdar talaki puunan ni sa pagkawaan nila sin akida nila, huwal aklo, amo na in akkal nila, paunahon in akkal, din hawahi sin Allah. Paunahon in akkal, kawaon uno in maakkal matali nila, haulihan in Quran atau hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun in katan mazahib pikriya, amuin long ta papanaw pikilan, wat tijahatil batila, iban si mga pamando kabatalan, kas suyuiya, biya long niya sing komunista, komunis, wal ilmaniya, selkuralism. Ito. Unato din siya, ta'tamiddo, bitakrili mubadiha, ati niya, doon sila, amuin kumawa, din ha, sumandig sila ha, unuin baita, sin mabadiiha, fi mabahat, kawawa din ha, umpuunan, panagnaan, niya doon ha ala zubalatil afkar munharifin, doon guwa din ha basura pikilan si mga muharrifin amuin simusimay din ha wahisin Allah
dahin ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha ijma sin salafus salih atau hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adhanul fikriya mulhidin, amuin pikilan huna pikilan sin mulhidin, amuin simisimay amuin sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yahkumuna ahwaum, in sila impayang hukom nila hawa nafsu nila wa syahawatuhum, iban sin sahwa nila fi ibadillah, doon haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Adapun in akidah sin Ahlussunnah wal Jamaah faya bihamdillah, alhamdulillah, salimatun musallimatun, salamat sawasa malano, salamat siya. Lapas salamat min haja dajjal wa zaib, din ha dajjal iwan sin pike, din kiawa din ha pikilan, kiawa din ha akal, kiawa din ha hawa nafsu, kiawa din ha huna-huna, kiawa din ha tagaino bukon magbukoning pagkawaan sin Ahlussunnah wal Jamaah bihetto. Bukon kiawa din ha mga nasabot yeto. Malingkan in pagkawaan sin in kita Ahlussunnah wal Jamaah muning Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadis sahih sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban sin ijma'us salafus salih, amuna kasahabatan ridwanullahi alaihim ajmain, upat khalifah sin Rasul, demikian kasahabatan ridwanullahi alaihim ajmain. Lamud nain a'immatul arba rahimahumullah. Ito yung kabidda tertentu in akidah sin Ahlussunnah wal Jamaah dahin hakaibanan pangitikad. Hikarwa kabidda sin akidah sin Ahlussunnah wal Jamaah, benar to din siya tumindog doon at taslimu lillah, ay tumindog doon ha pagmalilla ha Allah Ta'ala wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iban ha Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Hanasabot ito karena in siya gaibun wal gaib siya. Gaib. Hati niya di kakitaan. Wal gaib yakumu alat taslim. Bang in gaib, pagkawaan mo ay Allah subhanahu wa ta'ala, gaib ay tumindog in gaib doon alat taslim, doon ha magmalilla kau. Magmalilla kau, wala tusbitu qadamul Islam illa ala dahri taslimi wal istislam. Di tumutog humugot in siki sin Islam, panindog sin Islam, malingkan doon hamatampal, doon intindugan niya hamatarang masawa, pagmalilla, pagsurindil Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Adapunin pamarat saya hagaib den sa lagu-lagu sifat sim bariman. Sa lagu-lagu sifat sim mga bariman, amuin piudji sila si Mahasus si Tabaraka wa Ta'ala in sifat, sabab sin sifat ini. Biya na sin farman si Mahasus si Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradi. Yetto hanasabot yetto in kitab yetto Quran sin Allah Ta'ala, amuin dito kanila iban sindi yetto kawa din ha Allah subhanahu wa ta'ala, turun din ha Allah din ha Lauhil Mahfud palangit dunya, din halangit dunya pa dunya, pia turun sin Allah halom sin kawan tag 2 tahun yetto harugo sin dunya, yetto upat dugo sin dunya, iban ha sentral sin dunya, amur itu Quran sin Allah
dalikal kitab, in kitab yato, Al-Quran, parman sin Allah, way pagduarwa in halom niya, inyan pamando, guide, hamanga sila muttaqin, amoy mamamuga for Allah subhanahu wa ta'ala. In mga muttaqin, alladhina, iban hamanga sila, na mamarat saya hagaib, ay namamarat saya sila hagaib. Iban piatitindog nila, insang bahayang 5 waktu, iban sin uno-uno na kiarijiki, namo kanila pag napa kanila sa padaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dito na puji kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin amuin sa lagu-lagu sifat simbari iman amunain parat saya sila hagaib. Mahugod im pamarat sa niya hagyaib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Nasabot ito bunato din akal, di niya maabutan, di niya abutan in gaib, in akal si manusia, kita, di taabutan in pag-iyan ng gaib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tastaqillu bima'rifatis sarai ala sabilil tafsil. Demikian, di tumutog in akal, si manusia ha umingat sing kasara-saraan sin Allah doon hadan halaway sin amuin pa tafsil maglilay kaniya patarang kaniya tantuin akal si manusia di ni abutan ajadju hatin na di niya to masampurna, di niya amuin kaingatanin hakikat katan, di niya maubos pangadjian, iban di niya abutan in kaibanan hakikat niya, idamikian haupo da in akal si manusia. Haupo din akal si manusia, di niya abutan, ajad siya, iban kusuriha ay haupo da siya. At niya limited da in abutan sin akal sin kita sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in pangdungog si manusia kasi laysab limited pangdungog si manusia pangita sing kita basarahu. Demikian tanda niya limited in pangita sing kita apang dungog sing kita in hakauman nito unin bisara nila di ta nakarunguan atau hansipak bayaon di mo nakarunguan in bisara nila atau in amuin bisara nila agak-agak makusog di mo na siya karunguan. Hati niya limited in pangdungog si manusia. Limited in akal si manusia. Damikian yung pangatod si manusia. Limited. Kalil. Wasarahu kalil. At niya, in pangatod na to ini, hansipak sin bilik atau hansipak sin bahay, di ta nakakitaan. Haliyo sing dinding yaon, di mo nakakitaan. Di mo na siya kakitaan. Wa quwwatuhu mahduda, damikian yung kusog na to limited dahil sa pagkadalika at damikian akal sing kita manusia biada sin pangdungog biada sin pangatod limited in akal na hamayat to matarang tumarang long niya fata'ayyan al-iman bil ghaib atine fata'yinu in pangdungong, pangita, akal si manusia, kusog si manusia, niya to, ikakusog sadya in pag-iman niya, hagaib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakusog sadya, pag-iman niya, material sadya, pag-iman niya, hagaib sin Allah. Iban pagmalilla, ha Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmalilla, ha Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun in pangitikad dugaing na di siya magmalila ha Allah iban ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat malaingkan in panghukom niya hati itikan ara kiawa dain ha pikilan. Hukumun panghukom niya ha akida niya ara pikilan, ukul, akal, ahwa, hawa nafsu. Na in pikilan, akal, hawa nafsu guwa siya munsaa wa munsa'u iban puunan niya guwaan niya fasadul umam wal adyan. Ang kanito uno na harubiru na in umma manusia iban sin mga kaagama-agamahan. Sabab sin impag-agama nila kiyawa din ha pikilan, akal, nafsu. Naam. Demikian bunatod in siya takdimul akal. In kaiwanan akidah, paunahon nila in akal alan nakal. Paunahon in akal doon ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waliyajabillah. Warra'yi alal wahyi. Paunahon nila in pikilan nila. Ingat nila doon hawahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hawa alal huda. Paunahon nila in hawa nafsu nila hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatunin pangitikad sin kaibanan. Dugaing din ha al-sunnah wal jamaah. Hikaya dua, ikatu kabidda sin pangitikad sin al-sunnah wal jamaah muwafaqatuha lil fatrati al-qawimah. Wafaq artinya wafik in akidah sin ahlus sunnah doon hakari asalih niya. Hakari asalih sin manusia. Iban in akal, iban sin akal amuin salamat. Amin akal salamat. Na in akidah sin ahlus sunnah wa jamaah mulaimatun lil fitratis salimah. Ay yaon siya kiawa doon ha kari asalih si manusia. Amuin kari asali niya, amuin salamat. Salamat. Hati niya alal fitra ay namamarat saya. In kita salamat kari asalita, salamat kita inyawalihanta, way tamak tauktuk niya, way dusa niya, namarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala. Yeto in agi sinyawalihanta. Way pa in dunya, way pa in jasad tayni. Asal na kita namarat saya imian fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huun ya Allah, ikaw na yung Tuhan na mo. Na in akida sin ahlus sunnah, yeto magadda siya rito ha, kari asali. Kawa na rin ha kari asali, in uyurul niya, wafuk darunin akal niya, agaron doon in akal niya, origin, hapuunan niya, akal sarih, amuin akal marayaw matarang atawa amuin ukunas sakit. Fal aklus sari al khali in akal matarang atawa way sakit, khali guwa siyang nisahawat, ay guwa siya din hasyahwat, iban subahat. La yunaqidun nasus sari, di niya sulangon in nas sahih ay baita sin Allah subhanahu wa ta'ala an nasus sahih as-salim mina amuin salamat din ha sakit iban sin lummi. Naam. Adapun in pangitikad dugaing fahiya awham wa takharrusat. Kiyawa din ha huna-huna hinang-hinang imbento sin bangsa manusia, sin pikilan sin manusia. Ta'amiyal fitar ay tabunan nila ingkari asali nila namamarat saya. Ay amin namarat siya fa Allah. Kaya din ha Quran, iban day hadis sahih. Tabunan nito nila.
tampanan nila. Wa taballajal ukul ay amo na doon sila tumatap, tumutog ha akal nila. Ay kiyawa din ha akal nila. Palawihon akal din ha uno. Wahisin Allah atau pamarat saya nila. Lihaja diha ini law qaddara anna insan tajarrud min kulli akidat. Bang amuin halgaan, bang sadya hargaan si manusia in siya tartanto doon tumutog siya akidah niya wasara qalbu khalian min kulli haqqin wa batilin. Mga beriman, in akidah sin kita Ahlussunnah wal Jamaah biya na sin nasabot bidda din hakatan pangitikad karena biheto in siya di siya kalamuran sin puas din ha Quran sin Allah iban hadis sahih iban sin ijma salafus salih. Nah, ikaupat ittisalo sanaduha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa a'immatuddin qawlan wa amalan wa i'tiqada. Continue nasusugpat in sanad niya. In pagkawaan sing kita akida pamarat sa den hadis sahih nasusugpat continue in sanad. Sin hadis pagkawaan sin hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin tabi'in iban sin a'immatuddin kaulan, himumungan nila, kakahinang nila, iban sin pangitikad nila. Amuning kabidda sin akidat. Then hakabidda sin akidah sin Ahlussunnah, kadi tarafa biha kasirun min khusumiha. Demikian benar tuod nagkahagad, nag-confess na i-accept na siya kamatauran din ha, amin sumulang kaniya. Na-accept nila. Hamahuli mayan. Matayma nila. Amin bakas sumulang kaniya. Sumagga kaniya. Biasin siya. Wa gayruhum. Biasin siya. Wa gayruhum. Iban dugaing paring kanila. Fala yujadu bihamdillah. Na wayrun kabakan mo. Alhamdulillah. Wayrun kabakan mo. In Ahlussunnah wal Jamaah hati niya amreto akida nila uyan sing kaibanan kumahagad da magbalik da matayma nila ra sabab karya asali nila namarat saya fa Allah na aslu min usul Ahlussunnah wal Jamaah. In puunan din ha mga puunan niya Ahlussunnah wal Jamaah laysa lo aslun aw wayroon puunan niya atawa sandigan niya din ha Quran was sunnah din ha kitab sin Ahlussunnah aw din ha salafus salih wayroon dugain puunat guaan niya amuna in puunan niya din ha Quran din ha sunnah atawa din ha ijma salafus salih. Alhamdulillah. Bihilap akaid ukhra adapun indugaing pangitikad kal mubtadi'a biya si mga mubtadi'a amin hinang-hinang mag-imbento pala sanadun laha minal wayroon sanad niya sandigan niya wayroon namayta kaniya din kankuan din hak kitab atawa din ha sunnah atawa din ha salafus salih wayroon asubo mo rin din kiyawa atawa hisiyo hauno din ha Quran hauno di ha sunnah hauno din ha kausin salafus salih wayroon way sanad niya. Demikian kalima wuduh wa suhula wal bayan in akidah sin Ahlussunnah masawah maluhay masawa matarang siya. In siya akidah sahlatun. Akidah sa luhay-luhay. Wadiha sa tampal-tampal. Wuduhus syams.
in sawa niya biya sin mata suga amuin fi rabi'atin nahar amo na biya sin mata suga atau hay kahangpu tag-upat adlaw atau bulan in tampal niya pala lubsu fiha wayroon iltibas niya wayroon doon bukon siya masagot bukon siya malubog bukon siya amuin aw nakatatampan kaniya way masawa siya wala gumod bukon siya amuin long ta masagot in himumungan atau di kahatihan masawa wala taakid bukon siya amuin kaya tatabunan atawa amuin aon nakabubutok kaniya di siya masalasay atau di siya mahubad bang mga hukot mahubad sadya siya in akida sinalusunna wal jamaa wala tawah ay wayroon uno ya malawa ka rin doon atawa di mo matayma sin akkal mo way di mo kabakat palfadu hawadih in lafal hapangi tikad sing kita lusunna matampal makna niya matampal bayyina yafhamuhal alim wal ami kahatian sin alim iban sin bukun alim kahatian sin awam iban makahati in akida niya kapahaman niya was-sagir wal kabir si bata-bata iban hita umaas kahatian walakad jaa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam nalto gita si Rasul sallallahu alaihi wasallam baydaun naqiyah puti siya masawa siya layluha kanahariha ay biya da siya sin indum in adlaw niya indum niya biya sin adlaw niya la yajigu anha illa al-halik wayroon amuin malingkan mabunsi kanya wayroon mabunsi din kanya malingkan ay di mabaya din kan hakan haakida yon malingkan in uyan niya mabinsana siya binsana siya ay harubiro siya Demikian mga umat Islam in hikaunom as-salama minal idtirabi wat tanakid wal lubs salamat siya din ha magdugtol atau magkamplik iban magbatal biatali iban sin amuin masagot siya salamat in pangitikad sinalus sunna wa jamaa pala makana fiha li syai'in min dalika mutlakan wayroon doon kaniya doon halawm niya biya nasabot yon magdugtol wala nagkugdan bukon atau magsulang-siulangi atau kan amoy nasagot siya wayron salamat in akida sinalusun na wal jamaa may ito wayroon idtirab niya way tanakod niya way lubs niya wahiya sabab insiya wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan itos wayroon kamplik niya wayroon pagsulang niya way pagbatal biatali niya wayroon bukon siya masagot bukon siya amuin magumod in lapal niya atawakan himumungan niya malingkan masawa mahita sabab in siya wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala in wahi sin Allah ta'ala wayroon in bukon bunal di siya magdarasing kabatalan di yaon doon sibu dain yaon doon hawak tumuyan halom sin ukum kya milikan mo yaon iban sin haulihan niya wayroon falhakku la yadtarib in kasabunalan di siya magkamplik di magdugtol di magtandok wala yatanakod iban di siya magbatal biatali magsulang siulangi wala yaltabis iban bukon siya masagot bal yusbihu ba'duhu ba'dan buat malingkan in siya
magsibo in hambuok pahambuok ay mag-amo siya, magkugdan siya, magsunod-sunod siya ibansin, magsibo da siya in parkala niya at niya ang karagbos siya bihan bukon siya magbida-bida na. Amo ito mga umat Islam. Damikyan in akida sinalusunna yashhadu ba'duhu li ba'd ay magsaksi in buok niya pahambuok niya. Magsaksi siyaksi, justify in hambuok pahambuok. Amo ito mga umat Islam biyan simparman sin Allah walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Banging kaunan niya dahin ha Allah ay doon bangin kaunan in pangitikad bukun dahin ha Allah Ta'ala tanto kabakan nila alaw mayan magsulang-sulangi sa taod-taod, magkamplik-kampliki sila, magdugtol-dugtol sila. Amo ito mga falanggungan agama Islam, mura-murahan, kasugpatan na to im pangadjian sing kita niyo tungod sin khasais sin akida sin Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.